Inten! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inten! Kunam ana sakit ti tiyan mo. Ang di mo matkayat ti mapan agpakita iti doktor. Kabutan ko ti injeksyon. Na, Data ko tudukan dak iti atidog adagam. Tudukan dati takyagan patong ka. I don't like. ay, kay kayat mo nga rod nga iturtured ti sakit ti tiyan mo. May katuday ta asakit no mauma di tatyan ko. Na, kas kala ignorante, takabuteng mo ti injeksyon. Ha? Agsukat kakit de, tamapantan iti doktor. Ay kwa, napipian ti sakit nan. Mapanakit di barangay hula. Na, napipian, wano, agras-rason kalaan. Apay nga agkukurot ka, Kapitan. Ay, Kasla ada sakit mo. nasakit ti tiyan ko. Ngam ko nan tumo ni bana nga ipanak iti doktor. Apay nga rod, adi kay mapan. Ang mga nuan niya dayta. Ay, jaket ti matudok iti injeksyon. Kabutan ko ti injeksyon. Kasano amamuan ti doktor, ti sakit mo. No, di kay mo't mapanagpakita iti doktor. Ay kwa, jakmet kaya ti matudok. Kabutan ko nga rin. Mauman tulat ta. Day tamang paspasakit iti tiyan ka. Pumanaw tao. Naa, apay, simrag, ako nam apumanaw tao. Pumanagari tayo ridap ko. Barang maikat ti sakit ti tiyan ka. Ay agawid ka langan, Kapitan, taijay kan amaturaw. Agudong ka kaday, Maray. Nakasukat ka mag. Ay, when man, mare. Inak man igatangan ni Enteng iti pagsapsapo iti tiyan na. Barang maikat ti sakit na tadi namot kayat ti agpa-doktor. Apay ngamin atakrot ni Kapitan no makakita iti injeksyon. Ay, jakman amo kan ni Enteng. Saan samot pa'y ngamin anapadasan ni Kapitan tina-admit ija ospital. Ay, saan pa'y, mare? Ay, umanay lang dagiti sapsapo nga aramaten na, no adda na sakit na. Uray matkit din ni Badung ko, Amaray. Saan pa'y apulos anakon fine? Anya ka diti basol ka, nakarupangit ka masabat ka, wangkay. Nasakit ti tiyan ko, kwarog. Ha? Kumarumanan ti sakit na. Amo ka din yan ti banang. Nuandak iti balay. Agpamarangak asan unay anasakit. Ta ipilit na mapan kami di ospital. Kasano no kumaraw? Nungay kasapula na maopera. Maopera? Datakot partsenda ka asibibiyagan. I don't like. Kasano ngay, no day ta sakit ti pagurnusan dagiti sakam. Dinakman but-but ngan. Tadag agkintayagak. Jakmat kayat nga gurnos dagiti sakam angkay. Naa. Iso kayat ka nga ipanidya ospital. Anya ti ko na Maray. Adda sakit ni Kapitan. Madlaw ko apim mo siya ti rupan na hangam di na kano kaya ti agpa-ospital. Tamabutang iti injeksyon. Na, kasanungay numaidalay. Gaputa kabutang na ti agpaduktaw. Ay, awan pa panan na, no di kasta. Ay una yun ni Kapitan. Takabutang na ngamin ti doktor. Injeksyon ti kabutang na, saan a doktor? Iso mo lang nga. Injeksyon ken doktor, parehas mo dayta. Kasano nga rudin ngay ni Kapitan, anyang iti mapasamak ken kwa na no kasta. Wen nga rod maray, di namot nga rod kaya ti agpa-doktor. Anya ka di ti gagaram, kwarog. Nasabat ko niyang kail nga agturong iti barangay hawlantay. Katimbaga na ang sakit ka no ti tiyan na. Anya, nasakit ti tiyan na. Nalabit ang naglayunin na iti barangay hawl. Ay, hindi pa lang nga ibagbagak nga ipan ko ija ospital. Ang kunanamot ngamin, ama ikat tulat ta ka no ti sakit ti tiyan na. Kasano nga rodita nantay? Uray sak, imbaga kakuyugak, tagpakita iti doktor, ngam di namot kayat. Ay, win nga rod. Ang agpa-doktor to dayjay, inton talaga adi nakabailan. Isunto ti mangibaga mismo nga agpa-doktor.
Kumusta nga tan ni Kapitan Marikwanang? Nakitak ana pa dita barangay hall. Kaslamad madi pay laeng matirik na. Kung nakit di, ano na paano nagpa-check up? Ay na, kasta nga minti ugali tayo no daduma. Nga oray adda saksakitin tayo, basta kabailan tayo pay. Saan tayo akayat nagpa-check up? Un nga raw sa kalag pa-check upan no, day tay stage 4 Na, kanser? Kaya rigan na daytan No stage 1, bye-bye ang pailaang. Ngaminton stage 4 sa kanto agbalaw. Nakaidda nakakukot ka iti atidog atugaw. Ay, inteng. Apay ang nakaidda ka di tatugaw. Nagidak lang dungo. Nasakit launay tachan mo? Salabayan ka. Taipanda ka lang nga ni ospital. Ospital? Ay, saan? May katunay tayo. Ay, no di mo kayat ti maipan ija ospital. Urayam nga rod, nga ijay morgay ti pangipanandakan ka. Murgi? Diyak kaya ti mabalsamaw. Ay, alangan nga ilungon da ka asaan ka amabalsa mo. Na? Ang nooman nugot ka amapan ija ospital, awan ti malamayan. Anya ka ti marik na ti pasyente, nana. Ay, nasakit ka noonay ti tiyan na, ma'am. Anya ka ti tinagan na, nana. Iso ni Kapitan Inteng, ma'am. Taga-ano da ka di, nana? Madam, saan ka di mabilin na tamingin niyo pa iti pasyentay? Tani marigrigatan una yan. Para iti records dahito iti pasyente, manong. Ure agmalmalam to inton bigat nga isurat na tinagan kan address na. Importante, mataming kumapay nga umuna. At idog pa iti pila, manong. Ha? Urayan tayo ang madanon ti pila yo. Ado pa iti tamtamingan ti doktor, nana. Nagalas mo dito yan, antay. Umay kagpahagas nga matidog ti pila. Ay, kasano, kat nagado ti pasyente. Idinto taman manulaang ti doktor. Kastamot ti nurse, manmanuda. Manupay laing ti pasyente, sakbay anyang kail. Ay, agreklamo mo't dagiti imo na, no paunaundan ni Inteng. Ay, nagrigatan ti kastawi. Hospital ti ayan tayaw, nga maurasan pa, sakbay ang mataming ti masakit. Ay, sana balay, tanakaidan ni Inteng iti stretcher. Anyati ko na ti doktor. Ay, nagdara ka no ti bitukam. Kat masapul nga operaen da, tapno agbyag ka pa Ay, dungaw. Anya ka no ti sakit ka. Peptic ulcer ka no. Ay, dakkel ti sugat ti bitukam. Ay, no kumata sinigod ta nga inyag di ti ospital. Saan ko maadumanon iti operasyon? Anya nga ti aramidan da iti bitokak. Ay, karti benda nga ikatan ti paset adakkel ti butbut na Ha? Sa dadaitan ti bitukam. Tabasan da ti bitokak. Kumusta ni Kapitan? Anya ti sakit na? Piptik ulcer ka na, nagdara ti bito ka na. Musapol ka no ang maopera. Kaano pa nga ma-enjoy ka na yun na nga ibagbaga nga agsaksakit ti tiyan na. Di namot kayat nga mainti agpa-doktor. Day tamat ti ko na ti doktor, kastamat ka ni antibanang. Saan ka no nga minanasigawd, iso aday jay, nagdara iti unag. Ay, di kabuteng na nga injeksyon. Di nan maliklikan. Tano ma-anesthesia ay kapilitan at tudukan da. Kapitan, kabuteng na ti injeksyon. Uwin nga rod Ay, na yan ni Kapitan. Apay ka di amabuteng ka ama opera. Kat paturugan da ka mat babaan iti anesthesia. Saan mo mat amarik na? Day takit lukatan da ti tiyan ka. Makita dan ti bagis ko. Anya ti kayat mo. Mapan iti operating room, wano maipaidda iti longon.
Lungon, ay. Kintayaga ka nga rudan, iti ipagbagam dong, no. Kabaila ko mati bumangon, ta panawan ka dito ospital. Ta si kati upirain dano kayat mo. Na, ay maawatam ko Inteng. Iremedyo tayo ti pagsayaatan ti salunat mo. Kayat mo ka di amasukatanen, akapitan ije barangay tayo, akabildatan. Saan dungaw? Agsagana ka nga ruden Tainton madamdama, umayda ka nun itudok ti anesthesia. Ipandakan iti operating room. Di ka agdanag, tabantayan ka iti ruangan ti operating room. Di na ka di panawan no, partyendak, dungo. Adaak lang iti ruwar ti operating room. Saan mo't amabalin nga umunegak ijay, tama ipare. Kumusta ngay ni Kapitan Maray? Nalpasan ti operasyon, Maray. Umayak laang mga la iti pagsukatan, May. Naiwayat mo't laang ti kabuteng na nga injeksyon. Ay, ididamo kat masursurunak. Imbagak ano maday kat lungon ti sumaruno apagiddaan na. Iyay. Imbag, no di ad-addaan nagbutang. Idinadlaw ko anapabutngan. Inay ayok. Tapno saan nga ad-adda amabutang. Ay, kasjay nga ron ti kayat ni Kapitan. Kasla ubing nga ay wag. Inteng, sumagmamano nga aldawtan di ti ospital. Kumustan ti Riknam? Ay, mayaten dungo. Mabalin manen. Anya, ti mabalin manen ako nam? Mabalin manen ti mapanag-duty di barangay hall. Ay, saan pa'y amabalin? Tanggadem pa'y met nga umuna ti operasyon mo Sakbay nga agtrabaho ka manen. Agtugtugawak lang di barangay hall. Sa anak nga agbagkat iti nadagsin. Agyan ka pa'y ijay balay iti sumagmamano nga aldaw. Sakbay amapan ka ijay barangay hall. At damat dagiti kakagawad ijay. Kumusta kayon, Kapitan? Si kamagayam, nurse. Saan mo't gayaman na sakit ti injeksyon? Takrot kayo laang ngamin, Kapitan. Pag naan ti agas ti injeksyon, iso asaan arumbang akabuteng. Nasaksakit pa'y gayam ti kagat ti kuton nga ampipit. Saan ko maamakadanon iti operasyon no sinigod yu, Kapitan? Naala ko malaang iti agas. Manipod ita. Saan ko nakabutang ti injeksyon? Rumbang laang, Kapitan. Saan nyo ko mga orayan amay dalit kayo? Sakbay nga umay kayo agpakita iti doktor. Nurse. Nagro na, no kaskada kayo ti nurse Ana Singpet. Kaya naanos. Kuna ti doktor amabalinan ti agawid, nurse. Wen, nana. Isaganak ti imbaga ti doktor agatangan nyo nga agas na. Adda nga ta iti parmasya diti ospital ti agas nga impagatang ti doktor? Sige, nana, tadamagag. No, adda, mabalin yung agatangan dito iti agas na. Ay, urayak nga rod, nurse. Wen, nana. Sige. Mapan kong damagan ijay no adda, nana. Agyaman ak unay, nurse. Nagawid kayo mo't gaya manipod ospital, Maray. Wen, Maray. Ay, imbaglakit din, tawan dakas anapasamak kan ni Inteng. Ay, kunasaya at no kasta, Maray. Wen nga rod, Ay, nagdaramot gaya man ti bito ka na. Gaputa saan anasigod anaipan iti doktor. Kasanaw kat ilimliman na ka no kastangag sakit, Maray. Ngamin, ipilit mo kano mo ngamin nga ipan iti doktaw. Nakaumay ka mo dito balay, Maray. Ay, umay kayo man awisan. Umay kayo ijay balay, taad dabasit apagsasangwan tayo, Maray. Nay, awan mo't agkasangay kada kayo, Maray. Anya ngay nga okasyon. Ay, intay la agpansit.
Agsasango tayo man amangan. Kaya't kailang nga awisen kada mari ko anang. Takadwaan da kami nga agyaman. Tanaimbagan ni Inteng. Ay katwan amaray. Sige, intayo nga ron, ijay balay. Ay, agyaman ang tiyapo. Ta si bibiyagak pa'y lagayam. Kunaknukan ni busana kung idiadak iti ospital. Naimbaga, tana iturid mo ti injeksyon ng kail. Kastaw na abutang mo iday. No nagtultuloy ka no anagdara ti bito ka na. Dakdakes ka no tinapasamak. Isumot lagayam anapo siyaw kay di nakita ka, Kapitan. Ket kas panagyaman ka. Inawis da kayo. Ta agluwalo tayo man. Kas panagyaman ko iti apaw. Ayun Kapitan. Rumbang agyaman tayo iti apaw. Ta nakarwar ka ni di ospital. Ay kat mayatan tiriknam. Kat kalpasan ti luwalo. Adda taraon apagsasangwan tayo. Mala, ilugi tayo ti aglualaw. Kas panagyaman tayo iti apaw. Bintang, ayan dagiti kaldain. Awan damutan ijay kamarain. Inukarkara kita na, tapno makapanganda. Sapay kastoy mat, nagaango amin aruot. Awan pa'y makita berde ti katurturudan. Nasaya at met nga raw tapno mabsugda. Saan ko idan amapan iwayway? Isungar da sinapsapak idang imbulos antay, tapno mabsugda. Isunala ang tamangan no adda maperdi amula. Kat adda agreklamo no kasjay. Nadagreklamo, ibagayon tulatan na pasensya at nakabulos dagiti kaldeng antay. Ay wunan niya. Pasensyan ta nakabulos kunak tulaang kanakan. Kalding mon samot ka no, tiin may nangan kadagiti masitas ka umaray. Nakita ti karuba. Ay namaray. Pasensyan ta nakabulos gayam. Pasensyan saan to na maulay. Sapay ginatgatang ko dagita ang masitas. Nanginapay ti pinanggatang kaw kadagita. Ulitak nga ibagamaray. Pasensyan ta nakabulos da. Kasta kadilatan, pasensya. Ipagod mo. Tapno di na umaibusan tinabatbati ang masitas kaw. Alawunin maray, di danto mga min amu ti mabagbagaan dagita kaldeng. Awan nakam ti kaldeng. Ngam ada nakam ti akin kaldeng. Ay, soron kaw. Nakamisuot kamot dito'y tersena, marikwanang. Idinto, tanakaisam ni Marito yang apimanaw. Apay kaday? Kasano kat kinanti kalding na dagiti masitas kaw maray. Uray ko ma, no saan aja ginatang ko itinangina. Anya nga iti kunana, idi imbagam. Pasensya ka na, ta nakabulos. Nakabulos tasinsinan siguro ti pan nakaipagod na. Day tangarod ka, ti pakasurunak, maray. Ay nalakalaang di mangibaga iti pasensya. Ay nga, kasanon nga di napirjan. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, Bentong. Sana kung adumano ni Jabalayo. Nay, apay ka day. Apay nga umay kay di balay. Umay ko kumaibaga, dagiti kalding yo. Kinanda nga men, dagiti mula mi amanay. Ha? Ay, naglukon dagita kaldeng. Ay, pasensya kan Berta nakabulos da. Ipagudyo ko ma. Tapno di da umay sublian dyan na bate. Uwin ka day, di kagdanag. Ipagod mi da, tapno di dan makabulaos. Ay rumbang laang nga may pagod, taaduda. Ado ti madadaal, tagkukuyog da pa'y mga ron. Agasam ta upat ababakat, kan walaw nga urbon ti kaldeng. Makapasturan ti kalding da nanatuyang. Di da pa'y may pagod mo. Uray ka di sika, katada dinadaal da amulam. Wen kagawad. Ado ti kinanda amulam mi amanay. Inarab da dagiti bulong na. Mapiktaran ti panagbagas dagiti mula mi amanay. Anya pa'y nga iti maapit ko no kasjay. Uray dagiti nangina masetas ko. Kinanti sinalbag akaldeng ni Marituyang. Masurunak, pasukatak kumakaut.
Sapay idi imbagak kadakwada kat pasensya ka no, tanakabulos da. Ay, inton kwan, kamatuntuki din dagiti pagod nga aso may. Damag ko adadakkel ka no, kadagiti aso yaw, naunget dapay ka naw. Ay, wan kagawad. Iso akanayon daan nakapagod, tanaunget da. Ay na. Ay, agsasangpot dagiti kalding anabnab sa anakan. Iso amayat no nakabulos da niyan, tay. Agdamo dagiti umapal. Kunada nga ipagod ka naw. Apal dalaeng dayta. Tanagkukutong amin dagiti kalding da. Iso nga ikatkatawak lang. Ano dagreklamo? Ibagak jay imbagam. Apasensya tanakabulos da. Kastamot lang ti ibagbagak no at damot agreklamo kanya, kantay. Kumutong adagiti kalding no, ipagod tayo manayin. Sayang. No maipagod da, kat kumutong dagiti babakit akaldeng. Kasanungay dagiti aggat-gatas nga urbunda no kumutong da. Winantay, kumutong damat tagkurang ti magatas da. Nasabat ko itay dya akin mula iti mane di talaod. Ado kanu tikin nanti kalding amula da amanay. Asino ti akin kalding ay? Idi kanu damo, nakita da akalding da marituyang. Imbagada kanu kan ni marituyang, ang pasensyan, tanakabulos, kuna nakanumat. Kitimbagada ko mga ipagod damanin Imbagada kanu. Ang kunamot ni marituyang nga amangan kanu no saan ajay kalding da. Kapay nga ibaga na asaan, no isudala ang matibulos ti kalding na. Ay, masurun nga ruden ni Matilda. Taado kanun tikin nanti kalding amula da. Ay, no siyak nga tamot ti kanun dati mula na akit agungetak talaga. Ay, ura asino akit masurong no maperde ti mula da. Ay, bagta nagkita ta, Barok. Ada ibagakken ka. Anya ka di dayta, kapitan. Ibagayo latan, tanakasagana ka kanayo na dumngag. Nasaya at matadumngag ka. Ibagayo nga rudin Tanay, nakasagana. Ay, dagiti kalding ni Antim Atuyang kani angkel mo abadaw. Ipagod mo ida. Nakapagod na may. Hanggang pasensya no nakabulos dagayam. Kitain nyo atan Kasi dagiti maperdi ti mula na. Wagin kapitan. Kita dagiti kalding may. Wala, saan la kitain? Ipagod mo. Ay, nakasaum ka de, jay kaanakan ni Pari Badong. Ay, wundong awan parikot ta imbagak nga ipagod da. Wun, kuna namit. Nasaya at matnukasta. Tadi ka ase da Matilda. Kakaasi da anagmula. Ang kalding kit den ti mangapit. Ay, una. Ay, no siyak ti maperdi ti mula na, ay, pakamatak iti asaw. Tapno agnakam ti akin kaldeng. Anya, pakamatam iti aso. Ay, saan mo't anasayat day ta arason mo inteng. Na, Inton makagat ti kaldeng, ay madangran mo't ibaga nga rod kadakwada nga ipagod da, kat di da paila ipagod. Apay, urayin da paila nga aso ti mga baw. Maray, gumatangak man iti asain. Nagbit ang maibos ti asain. Takanayon alaukan ni Bentong iti asin ti inumun dagiti kaldeng. Iso nalukmag dagiti kalding yaw at naasikaso kayo mag. Ayun na, nangina ti kalding no ilakaw. Imbag ti kaldeng ta saan akas lababoy agatangan ti feeds akanan na. Huwag nga agpayson niya. Nangida ti feed sa kanan ti baboy. Dakkel ti puunan ti agbabaoy. Iso akay kayat mi ti kalding atarakneng ta saanen agatangan ti ruot nga ipakan. Huwag na. Mabitlaag ta. Alaag ti asin agat katangam. Antoy. Ay, agyaman akmaray. Ina nga rudan. Nana, pimanawon. Oy, bayadan pa'y day taasin maray. Ilistam ton maray, tawan pa'y kwartak ita. Na, nagalasan. Pimanaw latan. Nagalasan ti style na.
Maray, ikanak man iti mantika ken bugoong. Di mo ko na nga utangam mat maray. Ay, unay daytan. Imbagak aya nga utangag. Ay, kunak ano, kaslakan di Marituyang itay. Pimanaw adi na binayadan ti inala na ngasain. Ay, uray siya. Iramraman nakmatan. Ay, pasensyakan maray. Si kamutin tinang ipapasak iti rurod kaw. Tapi manaw mat ngamin ni Marituyang. Ay, sorry maray. Ikanak nga ruden Tainak pa'y agluto. Mabitlaan. Ito bugoong. Mantika. Atoy. Ay, pasensyakan itay. Nujak nalapdan nga ingato ti busis kaw. Maray. Ado man ti kalding ijay kamanyan. Ay, sapay nakabulos dagiti aso. Ay, bugawak man dagiti kalding. Shoo! Panaw! Shoo! Delikadon. Kinamat dagiti aso dagiti kalding. Ay, shoo! Shoo! Ay, nakasano da ito yan. Inkuri magmagdan dagiti urbon. Pati dagiti babakit a kalding. Kinagat-kagat damatay. Apa yan dagiti kalding? Dara-dara kan ado ti suga da. Agpilpilay kan agkukurot pa'y kidin dagiti urbaon. Antay, Ay, asan iti kasasarita yaw? saan ama balin da ito'y? Bayadan da iti nangina tinarami da iti kalding. Ngay, nanano dagiti kalding, antay? Umay ka dito'y bintong tapno makitam. Ay, imbag no makalasat dagiti urbaon. Agkukurot ka nagpilpilay da. Maray, imay ka din ni Marituyang ditoy. Awan mo't maray. Apay kaday. Adda ngamin nakakita kinaamat dagiti aso, dagiti kalding na. Di nakadiida impagod. Amano imbolos namanin Ay, nalabit. Taapay akinamat dagiti aso. Masuron siguro ti akin mula iti pinirdi da. Iso nga ipakamat nan kadagiti aso da. Ay, di pa'y lang at madidigra ni Marituyang. No kinamat dagiti aso, dagiti kalding da. Apa yan, antay? Anya tinapasama ka dagiti kalding. Ay, sayang dagiti kalding, pati dagiti urbaon. Ay, masapul ngayuman ko kini kapitan da itaw. Sino nga iti atapan nyo ang rami diti kastoy ka dagiti kalding, antay? Dagiti aso lakit din ni Matilda. Amangan no napan dagiti kalding iti kamanyan na. Impakamat na lakit di kadagiti aso na dagiti kalding. Nagalasan no kastang agpaisaw, antay. Mala, ingkay yumanan kini kapitan tinapasamak. Laki di naglalaingan na ngay da Matilda. Apay anak karupangat ka sumungad dito'y barangay hall, Maray. Ha, ireklamok ni Matilda, kapitan. Pinakamatan na iti asaw dagiti kalding kaw. Ay, agsubli ka inton malam tapaayabak ni Matilda. Agsango kayaw. Lakit di kapitan. Saan lang ati kalding ko ti kaasay. Pati siyak ang akin kalding. Naa. Amangan numabagtitak no damadya mapasamak kadagiti kalding kaw. Naa. Ala. Magibaunak iti tanaw, mapan mangibaga ka ni Matilda. Sana balay. Dadagiti ibaon ka. Ay, agyaman na, kapitan. In may inreklamo ni Marituyang ti kalding na. Idinto ta oray so katadamat basol na, kapitan. Ay, mayat no pagsanggun tayo tap no mangigan tayo ti rason da adwa. Ay, sabagay sang kaibaga ni Marituyang apasin siya ta nakabulos ka no ti dingwenda. Ay, no maminsan lang nga rason da ita, maawatan. Agam no kanayon, ay, saan nakapapapatay. Idin may kinanti kalding na dagiti masitas kaw. Day tamanin timbaga ni Marituyang. Ay patsinsya ta nakabulos kunana. Kas lang ron nagbalin na pagsasauna da ita. Pasensya, tada kabulos. Kuna na. Oh, intay. Apay nga agdardaras ka amangal daw. Ay, dangamin risutan mi aparikot iji barangay hall. Risuten apariko.
Anya ngay dayjay? May nagreklamo ni Marituyang ta kinagat dagiti aso ni Matilda dagiti kalding na. Ay, adumet ngamin ti mangibagbaga nga agdadael kano dagiti kalding da. Isungaron nga agsango da. Imbestigarak ida no anya tinapasamak. Makita ita no asino tinakabasol. Makitan to no anya ti rason ni Matilda. No apay akinamat dagiti aso na ti kalding ni Marituyang. Ita, tada kayon adwa dito'y barangay hall. Anya tinapasamak. Bayadan na dagiti kalding kaw, ta pinakamatan na iti asaw. Apay, balang aya dagiti kalday. Tapno paano pam si ka Matilda? Kastoy na ay, Kapitan. Namin ado nga imbagami nga ipagod na. Ngam pasensya ka no, ta nakabulos laeng ti kalding da. Agpay sumat anak kabulos laeng dagiti kalding may. No kasta ti rason mo, pasensya mat ta nakabulos laeng mat dagiti aso may. Ulitak, pasensya ta nakabulos da. Anya, kasjay latan? Pasensya. No saan nga may dagiti kalding yo iti masakupan may, saan kumaakinamat dagiti nakabulos nga aso may. Apay nga men, adi mo ipagawd. Namin ano nga imbagam nga ipagod dati kalding da, Matilda. Diyak mabilang ano namin anon, Kapitan. Ay. Natangken mo ti ulo na. Di na mat impagod. Saan ka di nga da ordinansa tayaw? Ano, ado ti mulmula. Kat ipagod dagiti dingwan. Marituya. Kumusta nga yan, tay? Anya ti resulta ti panagsango yung barangay hall? Siyak pa'y tinagreklamo, ngam siyak tinabainan. Ha? Adda ordinansa, ngam apay kano ajak tinungpal. Imbag makarecover pa dagiti urbon nantay. Agkukurot damat tayo, kaya nagpilpilay dagiti daduma. Ipagod tayo ita nantay. Amang dakdakas pa iti mapasama kadakwada. Di pa ikat sayang dagiti kaldeng. Agungat to ni Uncle Badong inton sumangpay. Wan nga raw kaanakan. Ay na toyang. Ipagod yung amin dagiti kalding nyo. Oh, maribanang, adtoy, padigwan ka iti adubong baboy. Agpadigo ka manan. Apay, adda ka di kwartam nga igat-gatang mo? Ay, katwon ala awato mo, idisok dito'y lamisaan mo. Ay, saan ko nga awaten day ka? Apay nga'y maray, tunggal padigwan ka, di mo awatan. Kaano agkakaimas mo tipadpadigukan ka, naimas pa'y tiluto. Ingka itad ka ni Marikwanang, bareng awaten na dayta. Angam siyak, ay jakla kayat. Kan may sa, ado ti sidamay, napumpuno ti ref may. No kasta, di mo kaya't dayta ipadigokan ka. Ingka itad ka ni Marikwanang. Si ka nga raw ti pangtadak, tain naktumula padigwan ni Marikwanang. Ala nga rod, ingka ibukbok ijay panganan ti aso ni Inteng, ta sigurado, maayatan jay aso. Ha? Paggugusto jay aso ni Inteng, dagiti ipadpadigom. Ay una yun. Ala, ina nga raw din. Alaak mo lang day ta ipadigok kumakan ka. Ta ipakan mo lagayam di ta aso yaw. Apay day ta nakamaloko ngay labas-labas mao ading tuyang. Nakita kita ya limabas ka dito'y paraangan ko nga igam mo day ta amalukaw. Sa ita, ilabas mo manan. Ha? Ay, adda kagayam di tama ng ana, kunak no awan ka. Anya aya tilinaon day tamalukong mau. Ay ikwa. Sigay, si kanti pang tedak day to'y adubo nga ipadigok kumakin ni Maribanang, manang. Day, apay nga itad mo kanyak, kat ipadigom nga rod kan ni Banang. Di na nga rod kayat manang, tanauma ka nun iti karnay, iso nga itad ko lakang kan. Ipakan na ka no iti aso da, no ipilit ko nga itad.
Ipakan nala iti asaw. Ay una yan. Wan nga road man ang ana. Malasikan ti pang tedak. Adtaw Ay ket pagyamanak ading tuyang. Ay bindisyon day ta. Apay kit din ajak awaten nga ay. Ha, adanton sida intun madamdama. Nay, sapay naga daw. Sige manang, tainak mo't padigwan ni Marikwanang. Ay na, agyamanak tuyang. Apay nga binakaguram ni Marituyang Maray. Ay, nalastog nga men. Kunamlan nagado ti kwartada. Ha? Pasikat. Apay aya. Agasem, kanayon nakapadigwan iti agkakaimas asidaan. Ang ipakpakan ko la iti aso ni Inteng. Ha? Saan mo't amasayang? Takanan mo't di aso? Ay, Wayne. Ngam, maday ti kasta nga aramid mo, Maribanang. Makapasair mo ti kasta, Kasta nga rod ti kayat ko. Tay masaer ni Marituyang alastog. Apal mula day taken kwa na, Maray. Ha? Ay, saan ko nga apalan? Ang masurunak laang. Agasem, kunamlan ado ti kwartada. Sapay pasig akabarbaro dagiti kawis na. Agraman tsinelas na. Ikauna, tada nga rod kwartada. Tanagagat damot nga agmula. Isu nga adda apitan da nga ilakaw. Di siyempre, agbabarumot Lastog kit di Ay na, Maribanang. Ikatam taapal mo kan ni Marituyang. Ay, saan na nasaya at dayta? No agpabaruman iti kawus na, ay ka nasaya at Saan na balay? Tanagbamban no gandamot ti inggatang na. Basta, kasuron ko. Aginggat ka ano dayta, aguram ken kuana. Di uray aginggat panong palan. Maray, babakit tayon. Katrumbang aditay agaapa. Agkakapya tayo day. Tadayta ti kayat ti Diyos. Si Mana Santa Manan, Maray. Ipalagip na ti ayat ti Diyos kadatayaw. Nga raw, nasken nga agiinayat tayaw. Saan kat nga agpipin na sakit. Gets mo, Maray? Nagimasan da ito yung padigom tatabadaw. Apag isaw, awan sida kita. Tatabadaw. Kasla nakasaysaya at kayo itakinina na tuyang Gapo tadanda na ti Semana Santa, kuwaraw. Day tatirasawn, no apay anasaya at kaita. Wine. Tapay, Siyempre, pan nakalagip manay, hindi pa nagrigrigat ni Apo Hisaus. Iswarum ba nga nasingpot tayo at tao, nga uray italaang mo't Semana Santa. kahit kasan ngay numalpas ti Semana Santa, di agsublin tinagalas nga ugalang. Ay kitwid Ha? Hagam no ita, agbalinak pa ilang nga nasayaat. Ngaminton malpas ti Semana Santa, mabalhin maday. Anya ti mabalin manay? Ti agkontrabida iti biyag ni Inting nga anghel mo Ay, madi tataba daw. Agbalbaliw tayaw. Di tayo mang pasakit itipada tayo ataaw. Agbalin tayo anasaya at itipada tayo ataaw. Taday tati kay papananday ito Semana Santa. Kaipapanan. Sikatin nagkuna at Semana Santa kat panang lagi piti panagrigrigat ni Apo Hisaus. Ay kitwid mo Iswarum ba nga nasayaat tayo ita. Saan lang nga ita no di kat uray inton bigat, kan 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 inton bigat. Nagado ka nga inton bigat daytan. Kaya't nasa wine, iti agnanayaw. Ket kontrabida nga rod iti biyag ni Parinteng, di agarami dak iti kalukwan para kingkuana. Mistik nga raw tataba daw. Dahito yung Semana Santa, kat panang lagay iti panagrigrigat ni Apo Hisaus. Kat amom dahita. Win mate, amo ka.
Ngam di mo amo ti ipasimudag na. Nga niya, Ti panagrigrigat ni Apo Hisaos, ket ayat ti ipasimudag na. ayat. Wain tatabadaw. Ayat ti Diyos kadatayaw. John 3:16. Amom ka di dayta? Anya ka di daytaya. Kunana, gapaw iti kastaunay a panagayat ti Diyos iti lubaw, inted na ti bugbugtaw nga anak na, tapno ti siya sino man amamati kenkwana, saan amatay, no di ket agbyag nga agnanayawn. Ha? Ay, yak maawatan. Isu dayta ti panagrigrigat ni Apo Hisaos, nailansay J. Kraus, isu tinangikaro iti basbasol tayo at tao. Katuan mate, amo ka. Amom madlagayam, nga mapay nga rod asubag ka. Ha? Bidot jay kunam, nga itala nga si Mana Santa ti panagbalin mo anasayaat. No di kahit, agbalin ka kumaan nasayaat iti agnanayaw, tatabadaw. Iti kasta, at da sirbi ti panagrigrigat ni Apo Jesus anailan sa J. Kraus, tapno subutin na ti basbasol tayaw. Ay, kasta ka day. Buena, agbalin tayo anasayaat iti pada tayo ataaw, tata. Tapno maragsakan ti Diyos kada tayaw. Nagbayag ka ijay balay ni Kwarog badong. Wine, ngamen, ataw, tinagsaritaan may papan ka ni Apo Hisaos. Ha? At magayam amuna, may papan ka ni Apo Hisaos. Kasta. Kit husto, ti kunana. Arumbang lang, agbalin tayo anasayat, itipada tayo ataaw. Saan lang nga itaas si Mana Santa? No di kat iti agnanayaw. Katun iso nga agbalintaan na sayaat badong. Uray ko sila panak ni Maribanang, isumaklat pa. Win saan ka na makiapapa? Uray sika, saan ka meten ang makiap-apa? Agbalin kan a good boy badong, tapno natalina ay tibiyag ta. Ay, agawaam, marikwanang. Inta makimisan, may mayat no masapata, taagtugaw ta iti sangaw. Ay, wan. Mangri ka paklabi ete. Yahaw! Intayaw! Oh, adan ni Marituyang. Na, apay nga adda ditoy, kat kasuron ko na ita at tao. Agkukuyog tayo ama pa ni simbaan. Intayon makimisa dita simbaan tayaw dito'y barangay. Ta umay manan tay padi anataer. Uray umunakan, marituyang. Maudi kami ka ni Marikuanang. Agkukuyog tayo Sige nga, Rod. Tamangri ka pa kon, kauntayaw. Ay, at nakakabay lang dito yung arti simbahan, tay. Kunak man no nakastrekan. Ay, saan pa'y? Pinaunak da Marikuanang kan marituyang. Tadyak kayat akagiddan da dya atuyang alas daw. Nakikiddan kit din kada kami. Lagit din antay, intan, umunagtan. Sige, inta nga rudan. Ading banag, agawid ka kadain. Agmay-maysa ka kaday. Ay, wen, manang ana. Mala, agidantan Sige man nga raw, manang. Apay, di mo kadwa dagiti kukumaram. Limikli ka kadakwada. Adalakit di saksakitan tinakamaw iso akasta. Apay, di mo naawatan tay sermon ni Apo Paday. Nga iwaksi tayo ti sakit tinakam. Kat agari ko mati ayat iti kaunggan tayaw. Ha? Naragragsak ka no iwaksim ti sakit tinakamaw, banang. Agpakada kami, Padre Guapo. Agpakada kami, Padre Guapaw. Sige lang kakabsat. Ken awagan daklatan iti Padre Juan. Sana Padre Guapo.
Gwapo ka mga min padray. Sayang tanagpadi ka mutan. Ay. Sayang tikinataer ma. Mada ko maanak mo. Di tumawid mo at iti kinataer mo. Daytoy ti calling ko, iti daytoy abiyag, kakabsat. Ti agbalin a padi. Ti agserbi iti apo. Kasta ka day padray. Ngam saan mo ka di amabalay nga ibabaway? Ha? Kabsat, kunak manen. Daytoy ti akam ko dito'y daga. Ti agserbi iti apo. Kahit mabalin mo ti agserbi iti apaw, nga oray saan ka paday. Husto ka. Ngam awan mabalin ko. Daytoy timpa iti apo nga akam ko dito'y abiyag. Ay, wan matkit di apadray. Kunami mo laday ta. Saan a seryoso, padray? Ay, padray. Kidawon may nga umay kayon tumanan mangmisa dito'y barangay may. Wen kabsat, umayak iti sumaruno nga schedule ko dito'y barangay yo. Kan isakbay nga agpaili ka, padray. Awisin da kay balay kaw. Ta mangal daw tayo pa ijay. Ilutwan da kay tinaimas asidaan. Agyaman na, kabsat. Tatabadaw, inta ka no iti balay ni kagawad ko anang. Tada ijay ni Padre Juan. Ken adamot ijay ni Nana Tuyang. Anya nga tararamidan ni Padre Juan ijay balay ni Mari Juanan. Inawis da ijay Ta ijay amangal daw sakbay ngagpailay. Apay makipanganta mo ijay. Ay katun Nagluto da kagawad ko anang iti adaw. Iswa ko na nga umay kayaban. Tagsasango tayo kada Padre Juan amangan. Ay kitwa na, nagmayatan. Inta nga roda, intata. Tagur uray dan. Intad, banang. Bit-bitam matan, day tamay sa kasirula naglaon iti pinakbat. Kat bit-bitak mat day to'y may sa naglaon iti panset. Ay, wen manang ana. Kat makikapya ka kanituyang. Tamaday no addaguram iti padam a tao, banang. Wen manang. Mala, inta nga rudan. Nalabit ang nakaluto matanda tuyang kan kagawad kwanang. Agadala, sakbay man nga rod nga intay sangwan ti taraon, intay mampay pagkapyaen da kabsat banang kan kabsat toyang. Awan mo ti sakit tinakam ko kan ka maribanang. No pay kasta, agkidawak iti pamakawan, marituyang. Aklunag, adda ngamin apal ko ken ka. Takanayon kayo nga agswerte iti apit yo kan ni badong mo. Iso ang makagatang ka iti baro akawis mo. Kan kanayon anaimas ti sidayo. Napakawan kan maray. Katsapay kuma, tasaan kan alumiklik kanya. Ay, saanen, marituyang. Agkapyatan, maribanang. Ay, marituyang. Ay na, agyaman nakta pinakawan nak. Agari ko mati ayat kada tayo. Tano adda ayat, at damit nga rod makuna akapya. Ket no adda kapya, natalinaay ti panaglalangan, ket ragsak ti ipaayna. Ay, wen, padre, maawatak. Wan padray, agyaman kami iti dayta apalagipyo kada kamay. Ay kaala pagsasangwan tayo, ti naisagana at taraon tayo. Kat ikararag ni padray dagiti taraon. Ala, wen, agyaman kan agkid daw tayo iti pamindisyon ti Diyos. Ay na, agyaman nakta imay kamaray. Umay ka, tagkapita. Nagluto ak iti kanan a pagsangwanta. Ay na, nagimasen maray. Agyamanak maria, tanaragsak ka itan amakisarsarita kanya. Wen maray, tanakaamiri sa kon. Ay wun gayam, adtoy maray, isagot ko ken ka. Na, ay, adnya daytoy adda ditoy paper bag maray. Kita amaray. Ha!
Ay na, nagpintasen adaster, maray. Sabong-sabungan, kat nagmayat ti kolor na. Isagot ko kun kaday tamaray. Ta saan ko abagay? Samo itad kanyak. Kita umot ang amin. Saan ka di asika ti pakaibagayan day ta adastar? Ha? Napinpintas ka ngumsyak, maray. Iso asika ti pakaibagayan day ta adastar. Ad-addan apo mo daw ka, maray. Ay, kasta ka day, maray. Ibagbagam ka day, anapimpintasak ngamsi ka. Wan, maray. Day tatipod now. Ay, si kakit di mo't marituyang. Ay, kat, agyamanak dito insagot mo adaster, Awan na nyaman na, maray. Kat agtultuloy kuma ti panagkapyata. Tapno naragsakta. Ay, wen maray, agtultulo yan ti panagkapyata. Tapnaw naragsakta. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?